channel il mio.
Kaysa kayo, ritungata ulit kayo ang way pabanan Pohnpei, nan uyagupul kasanti kapayuwat. Ranwat niyasil, October yasak riyaw, paran kaunor yakat yasak limaw. O ranwat huya, ran kapaysak limaw, an uyagupul kasanti wat. Chailan ka kan katlamo chail, tayman katyan ang low-low, o ipan, napitaran, wan paran apram, an kakulian chay tiyol. Huya low-low, an ritungata sa mga tayo. Kalangan speaker ng bagi malang siwasiyan ng kaburban patungan essential jal kapagap. Umayang salat subiti kalangan yechech sapelmar pilibilkan na unabatar pasin patungan na natuhal kapgo likilik kasambal mayang saan susugit na guts ay rachamesyakin kapuraborki liki posyo na isukorus mayang saan ay makaratay ulian tigit koroso peki sabulmar ngan saraw ngan kamarain ngan kat kepeti pananay suksit upoitan tutong ranut en pilsang upaisang kubur ilagan ng kapayan kumuyat kau sondor sang kumo Jesus Christ. Amen. Kalangan din Senator Kan, meron one parang the floor leader apram, teka kaya katlan na sa pumatay uyak po o pang sa Chief Clerk on roll call. Senator Apram, Aye. Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Sensei Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Pecherigo L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred C. Latorre, Senator Denny L. Loden, Senator Edgar W. Liganet, Senator Sandy Testual Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Sheldon Chi Net, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Nicara I. Sina, Senator Francisco Sinram, Main Speaker, Quorum, Mr. Speaker. Tayo sa walman quorum, tayo katlan na sa pumatay uyak po, amok, mayroong probing kakulian tayo tiyo uyak sa pumatay sa karatan. Kapyung melal cakaran Mexico, kapyung lap, ang kupuan na nilap, cakaran Kaiboni, wawlap, ang kupuan na Raksoko, wawlap, ang kupuan ni Shoko, kung kisang pulimarlikan ko, nanalang ko, nakanyay ko. Autoro, rong nabalap kay Tibalian Tiyak, Pumotso Government, National, State, Local, Mountain Kapinan Pohnpei, Honorable Joseph Karyaon Kapina, the Acting Governor Movic, Mountain Kisong Kupung Nabalab, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kupungan koros. Osaksit, 8 Ngalwao, Vice Speaker, Honorable Meeker, Floor Leader, Honorable Abram, o Honorable Senator Kan koros, lang sa Amarup, o Loiso Serisio, so masakan, o lang kasampalikan, dan calorie wood. Men Pohnpei koros mayang trail nan chamber wood dan kalal maslikin kalal. Rakat o trail patroyan nan sa matrail uyakpur o ibaan po na siya sa matrail floor leader pagka kalway trail nan uyakpur. Kalangan may speaker muli ba niyang patroy jukon sekretan kapung kay punya wow kumkubro kuen kap patroyan labobo na kemudian ketiyar memot kesembal wajo sains ginan wewe Wasak siya cuma wan kamu, wan ke Vice Speaker, wan ke Madam kan baka bayar, Honorable Senator kan, ibil cuma lang wow, Israel kan may patyang child may isang ranwat nan kalari, iba siya kamu pagusya sabon machild ran mawon kaping payang mawon Pohnpei yung Mailen Israel kan may patyang child kan men kapesya kan Speaker, nuwaw men patyang sekarang promoilog bagi abulpen sa machild channel dan kakapandala. Utan jalan mga kaway din floor leader, bago rin kamaguto miyayan, sa matrail journal kapandalangan, kamu floor leader. Kalangan Speaker nuwaw ibigay sa garo promono pagig challenge suspend order of business
Coro itu ya balik nan beisu walu nan kalantar. Macam selama kemungkinan memiayar, Pwuhng juga kemungkinan memiayar caikat kecil pun nampak isu walu ansun kat kilang kemudian kusenetkan atau resolution kan. Maka orang sebelum kira ansun mau, iban player pun ansun sebelum player leader. Kalangan speaker itu kan sekarang wow. Misalkan mau cuman si speaker, sekarang peramai lopek, child suspend order of business. Coro itu kan order of itu ya balik standing amat terpuj. Macam selama kemungkinan memiayar caikat kecil pun depan order of the day, dia standing committee report, iban pun ansun sebelum chief clerk. Standing Committee Report number Pwuhng ni pertama lain di Pahrek mepet Legislature pin number Slipki Silisa Pahrek lain di pertama sang Summary Committee on Health. Kalangan jalan kekecilan masih ben standing committee report buat iban pun ansun chairman dan Rosenma Senator Ned. Kalangan kami main speaker monai bam pato aimen patoan pakita me itungol sakaratan ke punya wow an patang sapul mamai me pato yo nilang nan wasan uya lama-lama itungol sakaran wow lapan ku pramai wan ki vice speaker floor leader itungol wow on honorable senators karos patang ku pramai floor leader ran mau an kapai o pebol ang Israel men Pohnpei kan me pepean men kapesekan o mamangi patron wiela melamen kitrail wilia parel kan main Mr. Speaker ne wamen patron pata sabul mamakam di ruson mau o patron wiata kamakitu tailen wiela melamki standing committee report number ya pukul wali saglemau lepenia rei saglemau o sabul man kita Macam selama kemungkinan koros mudung kemungkinan masa ni masa ni show, Pwuhng kemungkinan politik terbang kecilan masa ni tu, masa tunggu perubahan semua chairman Senator Ned. kalangan kami speaker kaya pala itong sakaran wow standing committee report mi patrawan sakar ketar yeyi me itan kamatan ko senad nem beslip kislisak payo lebendel risak lemau me song-songan kisang menen ko senad nem be riau lebendel kislisak eu enan ko senaten Pohnpei wat o ulian kita takapatrayang ira kap riau ye ira nambe riau lebenial epukisili sakeu o riau lebenial epukisili sakeu a and title to wow and questioned in Pohnpei. My Mr. Speaker ni oralap kayon korong-korong me acting chairman and committee and kamarain ruwaseo songan men al-Kuwait sang reliable source and OIA me Kuwait ata me annual leave and unparent money you ran silu o sick leave ran isak Esoto we ke me yite rana kan men yite awaga mo me ban ka gen tatok re Kuwait me sansaleng sapul mo committee en roson mau apne melel kamarain kasaleta me mieto wiepe me ban ka gen sapat moment le meiti den annual leave ran silu o sick leave ran isak Kuwait makai main Mr. Speaker Kuwait wo makai puiti korong riau eu ni akotope wa eu ang akotope riau puye ke committee ka kan kati special circumstances kan me ban warrant
en kagen sibelela ran mi badoen sakar gitar o nganuel o sik Israel ka maumon committee sabul mo committee Rosan mau ye mesansal nan palik kayu and palik riau and committee report ako trober riau pelu uyala manam bilu yawi me director yemen umon committee ye director en kamarain kamban o kamban Rosan mau director en kamban Rosan mau chungal puko me ban anane en kolokol apel Pahrek to na pe treyu ong ton to dogan government kan kita ban mangi me kamban Rosan kamarain ransilu annual leave or ran executive leave esotre to na pe treyu te Pahrek ren Israel ton to dogan government kan kamban kamarain kenwie puno tuki sangan momen apel sampai rer mesansa mi badawan sakar kita eri eyang utong kamu matan kosen nedwet nintuan kawit me sansal eri ma trial ban supplement kita committee report o kamatan kusenet o OI ban kasamoyer o utungata we silu and FSM kan mewe ki kusai ruk o yap ban kager almangi tame trial supplement ki Pwuhng kan apaliata sampai rergan megtail koro semangi. My Mr. Speaker, bampatawan ultimate o nuwaiman patawan il floor on chairman and committee and kamarain o metrikan anapat. Bampatawan ultimate o il floor on chairman and committee and kamarain. Kalangan Chairman Ned, yield floor Chairman Simina. Kalangan Speaker, muna ikan badrian bilang kasalita sang Chairman in health. Iban bantuan yang jual Jakarta Nuang kepada dan badrian sabu ini kemudian di mesangan ranut. Operator saksi tuan kami Vice Speaker, Floor Leader, honorable members Perusian. Kira mesansan nan report mengenai kasih ansur kiset leput beef and kaksansan yang memot buat na karaban irewat atal nazali ke talilautin kapal dirai sempetangkan na cumalan ki imposition terfit ke kamu mentang ko senti guided sampun di state government kesang OIA terfit merimpose on the state ini karena administration dan semua tetong kilal ranut sempetangkan nanti kapal yang legal ranut tapi irakan mesansan dan report measurement in health kasaleta memang kapali rawat ini mesansan ini emajani ini kasaleta tuan kawit kan lemia bangka kapali kamu tangguh sendiri lemia ansur usik siang kawit ini rail kan lebih yang kawit kapal Nurail sempetangkan tetong ketahuan politik Cungalan ki bodi apul pendi. Tapi main juga cukup mereka kepada Chairman in health o kasaleta leput nasan tan report buat. Abang saya bandel pila ira cukup kan medan put apul pendi lah saya nak kati macam. Alang Speaker. Chairman Simina, we have to master the standing up to report. Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker, ibaratnya kami makawal karsan kompakatay chairman mau, ndosan mau kamarin. Ini apa kan betul betul nasib. Masalah masalah the standing up to report. Eban pone sa kamakit karos mo utong kamakit masa ni masa ni show kamakit paitar
Director Material Master Standing Committee Report. Chorus Pwuhng Report Masani A. Uwo Masani Show. Kamukit Paita Tasaman kita Standing Committee Report. Riyap ko wala isa klimaw. Lebeniya riya isa klimaw sang Committee Moon. Committee Rusun mo. Media Report. Standing Committee Report number review on ikat Manula and ikat Limau. Napit oversight hearing on an alleged shortage of pharmaceuticals at the Pohnpei State Hospital. Chances of Committee in Health. Sangat momok jaga kajian dan masih depan Pohnpei Committee in Health. Melel Chairman Net. Kanan kami Speaker, Honorable Senators kan kaisa balai tunggal sakaran wow o mail katin ko prayer bayan patroyan na tunggal poko. Ni wow men patron uyata kam kitelan uyala melamaki standing committee report nambe riap ko wanisha ko no lepenia resa klema pagkariya. Chorus Pwuhng kamukito Masani Uwang Masani Show. Kamukit Paita Terang kajian dan masih depan Chairman Net. Kalanan kami Speaker. Itunggal sakarata ban oralap uiban patrawan olepe standing committee report nambe may patrawan sakar kitar meitan ong nan maluwat ingila punotata and wilia pekan me tene apalen wini karong wiyawi o Israel ko mawumon committee essential nan report ni aralap melalapot mesoti tarwini karapekan essential yang sapul mong committee rosan ma o pantalan nene pesang te apeltan wini kan ekis pantalaran silu pueki first health symposium and pay water bill we answer eri muren health symposium public health the primary health care apaliatar usik pesangin winikan ong nan dispensary kan and pay water nan korong committee bill eukiyang kaunen comparison mau Israel kan me pukok wini ren melau kanayang apelben wini petergen sola mapan gen kerkeran langan so mapan sola oten miayer petergen kitalen table loyang tama sansal ansyo ki samalar me senator lator bill punutigita o kai pui ki di floor motion ai me to itongol sakaradar lap o lukayang ton committee and person mau o senator me offer floor motion ipan patrawan itu met Mr. Speaker o lukayang relkan and cater itongol sakarata orlap Kalangan Chairman Net Media Masan pe kami Senator Call langan Mr. Speaker patrang itongol Chairman mau Chairman kampan person mau ingkak patrang sa masanin kosam sekarang kebun kapung kay pun yawa me patuyan nilang itong alwan ki Vice Speaker floor leader itong alwa toro rong isanalay mo Chairman at kar itong alwan ki kampagabay riya yang abay Senator kan chorus may Mr. Speaker totoo kasampal met po ki sayar kita kasampal me ye mapung uyay ran kapunod ang maluwat uyay ran kapunod nantiyan monin mo uyalak tiyan kapunod nantiyan monuwat wasariyaw ng report may patrawan o iman ira mapitpuin ng wani
Engkak apol dong kami din moni anu tan check ciki. Pwuhng kawai itu batuan mesra moni. Kawai itu batuan uni ajar apan tin lele tu. Atau tangke kami din moni sobai rano dia mepit account toro you makan apali uni medical supplier revolving fund. Patuan temat Pwuhng and we men kataman ang kapuragan magutan ugutak lang kanen monin kampak makangres uya masayrata monin sector makanapali rosan mau ilupa mekat tay song utatang ko monin me Kadkadaur o monin patunan general fund sansal me nan general fund nanti yan monin mawa monin muntatak tay kamanata 12 dimanan 950,000 nalay tahun ni. Minay sansal yawan moni amat pain tahun ni. Pwuhng testimoni memia utama sansal nan report kawai itu batuan soto moni amuri kawai itu batuan mia moni uniat itia pantin lele tu. Ramai Mr. Speaker batuan med Pwuhng and bill the bank program me right on the talk in federal government ke federal program ke me right on 45% table ban rapaki ya wasapa na bolje kawin me me abil ban patosang nan moni kan magna pali uni I wasat me kasampal Pwuhng kanene din moni bukat insan o moni makasan dia dengan napali uni, maicaran ka kapali uni, moni me maluat kamanata napali uni sang national fund, makone dengan ka keburbulan national fund, Pwuhng napali ananti kan, mayang aki Pwuhng nene right on the talk kasampal kay, Pwuhng ban federal program apel ranwat. Amount में बात होता है फेडरल प्रोग्राम को सेकंड जा पाली 45%. Ramai Mr. Speaker, even bagaimana kuburan maluat melel itu ngal chairman mau chairman campaign, the committee rosan mau. Ira mebet Pwuhng uni, angka kasain tong committee moni, o committee moni angka kewang campaign rosan mau campaign moni o party office. Ira dan sentiment, udah jalan nanti committee moni wat. Ada beliau yang kapal ini, itu ngal pag-pagman by Mr. Speaker. Kalangan Chairman, kalangan iro kasumpal yu nasansara sang Chairman kawit kamagit kakuyawi dan iro toro Chairman dan Rosanumao dalam kagan kawit pada Pwuhng iro kasumpal nasansara sang Chairman dan moni. Biar masa depan standing kami teruput, riap kone isa kone uli baniar. Speaker, kamu tak speaker. Kalangan speaker, nuwaw sekarang kami memotivate kalgak dito ng kami teruput. Kalangan chancellor memia kamu betiu dalam rutung tu masa depan standing kami teruput. O Pwuhng memia karya menpepan polisi. Kami menpatuan tu Pwuhng chancellor Mia kawait kay nan report sang committee. Masuk ko na ang mia motion na niratoro po kabin report wala ng kakpagatarang Israel kan tawasakan makunangan pagkatarang. Kalangan kamagut mo makunangan chairman ta member man kakuya. Trial kadlam mo. Koros mo utung tayo ng rutung timasan ng standing committee report. Masa niyay. Pwuhng masa ni show kamagut po itar. Koros mo utung standing committee report masa ni yay Pwuhng masa ni show kamagut po itar o tribal sabulman kita standing committee report number yap ko na isa ko no lebniya isa klamaw sang committee en rusun mo biya do report chief Standing committee report number yap ko na isa line di klamaw mapit Legislature bill number silubgi wani klamaw line di klamaw sang committee finance. Kalangan dalam kakatian dan masa depan report dan ponesi chairman and moni Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker itu ngal wasapal bangko promo yo bangko kan karos. Pada sama kami din moni
onua kara kamagut malwa talenka kuya kuburki standing committee report kuya buku wana isa kisu lebenyari isa kelima Chan salama kamagut nani koros mautung kamaguto masani yei Pwuhng masani show pag kamagut paitak trabang kacianan masani ben report umay kupro impone sama chairman Carl kailangan may Mr. Speaker itu ngalwa sa bal bangko perang mo bangko perakan koros wow kara may Mr. Speaker kamagut malwat tatago dan kak kami dalam committee o report to mon imusaklan session what kailangan may Mr. Speaker salama kamagut yumi ay standing on the report riyab ko na isa kisu lebenyari isa kelima and recommit lang committee and moni koros mautung kamaguto masani yei Pwuhng masani show kamagut paitar o standing committee report riyab ko na isa kisu lebenyari isa kelima recommit langer committee Civil Material Committee and Moni. You had to report, Chief? Salam, Mr. Speaker. Dahil kambal maalab na siya.
Di kamagut yung mayor tayo ng katiyan po on unfinished business o tayo patpato po on unfinished business o ban po na sa floor leader. Kalangan Speaker, unay ban pleo sakar kumkuburo ito wal sakratan wow kay po ni kapat-sapat sa pan promo mang Speaker, Vice Speaker o honorable members. Speaker ni wow iman patuloy na kamagut o pagkaksayan kak suspend o drop business o chorogti abali bill calendar ng pisat tayo. Chansal magkawait mayor sa floor leader o utupan kawait o mayor. Kaya tayo ng patrol tayo ng katiyan po ng pisat tayo yung bill calendar o ipan po na sa chief clerk. Legislature Bill number 32 sa Thailand is at now bill for an act repealing 950/131 of Bombay Code in its entirety and adding in lieu thereof new sections 2-131 and 2-138 to Title 9 of Bombay Code relative to leaves of absence, amending section 2-103 of Title 9 to provide consistency therewith and for other purposes ang matawat kayo. Kalangan tayo ng katiyanan masinaban kamutan ko sunod po tayo ban po na sa chairman net. Kalanan kami Speaker, kaya sa balay tungal sa karan wow. Ni wow men patrawan pada sa palamang makamiti yung rason mau o patrawan uyata kamakit kamamatan ko siya net nembe silubuki sirisyak pahay labiniya reisyak lamau and rekamit ong kamit sa palamang makamiti yung rason mau. Pagkakariyaman. Motion on recommit ito na aleti karos mautung kamaguto masani yay Pwuhng masani so kamagut paitar kamutang ko sunod silub ko silisak tayo laban niya reisyak limaw recommit lang recommit yan rason mo try kat panpil calendar o panpo na sa chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa bal bangko puro yung muyo bangko puro kan koro sa sansal me robot meitan kamutang ko sa net libukuan ni sa klimao liban yari sa klimao nintuan ko puro mawan malwat rekamite ang kamiti apo gamata kay ba sa kakto ulanan wat kayo ang kamutang ko sa net wad kamay Mr. Speaker nuwawo karakarak kamakit malwat kailan kak kuyak sang asen ben kamudang ko sa nasiluku wani sa klimao liban yari sa klimao ang watawat kayo o engkak pasan reporting committee mabahan ko puro-purlong non-session watch. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan chairman kawewo ta kapresyan kamakit mayor niya tayo committee reports meitan kamudan ko sa network. Basular Speaker, may bitata mo ay pamplio po na sa chairman. Kailangan may Mr. Speaker, bagi bantungan lang kaya sumao. May Mr. Speaker, nintuan ruwasin sa matay rule, ay man utut pon rule wo nuwa kalagara kamagad maluwat yan kak withdraw kamutang ko sa net silubukuan sa kuno laban niyari sa klima. Kariyaman. Chance lang mo kamagod ta kaway den chairman tayo nutra kamutang ko sunod silub ko muna sa kuno laban niya sa klimaw karos mo utong kamaguto masani yay uwo masani show kamagut paitar o kamutan ko sunod wet patpatoyal pan kupurkan pan po na si chairman. Kailangan may Mr. Speaker na itong alawa sa bal bangko pura mo yung bangko pura ang karos itong alkapong kupurmawan maluwat ang withdrawal memiya apo gumet nuwaw karagara kamagut maluwat yan kak place kamutang ko sa nagsilubukuan sa kuno lumayari sa limaw pa sa matapos calendar. Chance lang mo kamagut memiya pwede kamagut memiya yung miya utupan kamagut ay man patrol tayo ng place kamutang ko sa nagsilubukuan sa kuno lumayari sa limaw pa sa bulmatay bill calendar and runway. Ipan po na sa chief clerk. Legislature Bill number 30 when it's a kunulan is a bill for an act deleting and adding a replacement section 10-106 of Title 17 of Bombay Code
concerning the Medical Supplies Revolving Fund, amending serial number 11L.77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 to provide an appropriation from the said fund and for other purposes, unutot kayo. Kalangan calon kakadian dan masih perubahan polisi sebagai floor leader. Kalangan speaker Ejuan sekarang siapa speaker ini pajuan yang tak kena kita pergi muat kesempatan wajan kak Kadkadaur kemataan kusanet nampak selibuan sekolah oleh penyiar beri seklemau. Riaman. Kalau semua ujung kemagutu masa ni Pwuhng masa ni show. Perlu kemagutu berita terbang kakadian dan masih ni ke. Pukmal ujung kuburan polisi ma introducer dan kemataan kusanet buat Senator Carr. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwa sa Bangko Puro mo yung Bangko Puro kan Kores. Kamatang ko sa natsilipukuan niya sa kuno, limangyari sa knumao, tagbago maluwat yan kak. Kamanata, wan mo niyo, may banapali, puwinan iray tuntutangkan, may apel ban federal program, o nantiyan mo nuwat, sansal may apel ban 45%, may non-federal program, chikan, may patutong kampan rosan mo yang akhir aray tunggal 45%. Apa itu federal program? Itu untuk federal program kan me apple ban federal program you me saya apple nong aray tunggal 45%. Kamu tanggo senat buat enka kapali ananen apple ban 45% dan iray tu untuk tangkan. Contoh tahu pukat aray tunggal federal grant padpadwayar o magmagdiyar itas yang ag 45%. Kupurmawan maluwat ang kamutang ko sa nadwat. And kak apali watawat kayuran wat kupurpurtong kamiti wasakan nan kamutang ko sa nadwat mana nakainan la when kak payan utan one amount mana nan kamanamanta an kaksan ramai Mr. Speaker wow kararak kamagit walwat kak kailan kak sabulman kita kamutang ko sa nadwat ang watawat kayu o kabrotong kamiti ban nanti yang apali nan sesinin lakap kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, Pagbuka Presiden Kamutan Kusunod, Miyatun Masanube, Kamu Senator Simon. Speaker, kalangan ng program Speaker, ko sa pala ituwal sa karatan wow, ang kupuratan korus. Speaker, iman patuwan kasalita ay ituwal utut, ang tato kasapal may patumang Legislature kaysa daw ay suksit. Apniya ay ituwal irayo naman kamdiyang kak talk makakuyang ni araypan talk kamu watawat mo na araypan kasatato mo watawat karyaw nakapag essential na kusunod tuwat susong salika sa patata buwan pun kagtatawagong iratikan mapit kampang surmawo payment ang suwat apaligi presentay sa kumawang panan tuntatanggan. Arya sang experience dunia partner Euro main Speaker essential na plan mo ni liwatitan health sector grants non health na kapurpula tampuranan trust fund ay suwal pito ko ma suto niya pa yung inventar na niya sa umunyo niya engkak replenish engkak JV ito ng account engkak cover 45% to bunuh angkat puralan masami patusan. Iman rento ako tanam niya possible din sa uya pan totoo kakuyaw. Umutay na igi na palaan mo niya atay pan kopulalan ng trust funding FSM Pohnpei ananya wan totoo siya buat okay pan kotisang ng kupuyong inanin Pohnpei ananya laut pergi paliwin. Karena kampiyan doak maka mau mas doak ubitan kapeng kawetan kamu. Kalangan ng kamu Speaker. Now, Senator Simon, Committee in Finance, Alitier Bromian. Senator Ned. Kalangan kami Speaker katanggi kawit kan mesen saler makareta ini wamen patron wiyata kamu italer itu dimasen to sabulman kita Kariyaman.
Kasilahan masa naban kamutan kasan network. Koros mau tung kamu taran tung ti masa naban masa ni yei. Pwuhng masa ni show kamu paitar. Koros mau tung taran kamanatan wat kayu o kapulang supplementary committee and moni masa ni yei. Pwuhng masa ni show kamu paitar o tay kamanatar kamutan kasan net silub ko ni sa kuno lebih dari sa limau o wat kayu o Kamit lang Committee and Finance. Lord Leader, Kananga speaker nan inuwa pagi chairman kak chorok ti kan iro choro. Tanggal kawai Lord Leader, bagi kawai tuani yang ucapnya, Iban Patrol, Thailand chorok dia pun basic kono yai iro choro. Speaker, kami Vice Speaker. Kalang Speaker ay tungal sakaran mau kapal bang kubrani Flora Marvel Senator Pahrek. Kalau dia orang kamu sudah jalan motor, anna wanya yang konten itu. Nang Speaker, ingin berani ada kamu betul memot kesendal wet entah saulah bangsa teman-teman. And acting governor Nasankal nan governor communication pa bulu may sa ko laban nga ro sa kulmaw nagsayrata state law number isa ko laban nga lisisa ko laban nga ro sa kulmaw pero muro ko sa lintaw laban ko kami Chancellor mau kamagut mawie, Koros mau tung kamaguto masa ni yai. Pwuhng masa ni show kamagut paita dia masa nabe Chairman Kalangan mai Mr. Speaker, itungal wasapal bangku pura mo bangku pura kan Koros. Bentungal yang dia so mau o KAPWARESOU men kawait makin totoo kung kananetin muni kan makamanamanta. Melen makamanamanta nanti yan muni raya-raya sa kuno magdagan masa ni composite. Padungan memiyak kapi pan kupulakan Koros. Composite word makaniyang aki mono Koros memaluat kang kamanata o kaparag yang ceiling maluat mabilkan kamanata. Tato kanine word niyasukan Koros mono kan kamanamanta. Akin na palong nan sa matahil tupsun tatawag makin apapali composite wood nagwawagi munikan makin kamanamanta aniyakin palong nan sa matahil computer mapali composite wood akin automatic katore sang one moniyo sang nan silig magtay kamanata. Dari nan kapat mesainsal ninduan siling magtay kamanatar kapat mauyawi egus buksang tama patunan sabul manakting governor men KAPWARESOU ebil sainsal kara panawag pesan sainsal me nan munikan makin kamanamanta sang non restricted fund egunin sang te non restricted fund Pwuhng account buka koko kita. Itaan so magdagan patungan sang muna non-restricted fund, pagkailan ka katkilong non-general fund. Iyan so akin sansal nan siling po resource muna yu pampurala padutin non-general fund puan pagkata siling. Dari nantatawag sa matahil acting governor Kabrotong Malwat niya sudah kamana kamutang ko senate na sainsal niya muna riyaw kamana manta puena pali ananin kan banrosan mo inaisang nan restricted fund madan ki healthcare premium nan kapat magtay sa pulman kinasa matay composite mono sudah kadoro sang nan siling puena sang nan account tororo tuwa dyan so magtagang kamanata morning project inal
Tayo kun puro to adjust ceiling. Kanina isang ito non-pave road maintenance. Dari kamera lam iwasa me miya sa payra nan kapat. Nan sabun matay composite me kanina yung bang puragan essential kawid me miya ni lasin page me kawid unassigned. Luwan muni kan murang kamanamantaan ceiling o kamanamantaan ko sinadakan. Mayang aki ko sinadakan me patronan feed a message and acting governor may 15,000 ang Pohnpei consumer, 10,000 ang impiyo kayan madilnim, 10,000 ang impiyo kayan net, 15,000 ang impiyo kayan kichi, 10,000 ang appointment anniversary in Pahrek second constitution in Pwuhng, 10,000 ang appointment kasarawi ban anniversary Pahrek second constitution in Pwuhng. Monikat niya kapag peno Pwuhng kosunadakan chorus mapali moni nantiyan moniwat ay iwan na sign masansal nan composite wood lop sama imen kabatayang nan lop sama wood tapi sudah yang agi silop yu magjabil kamanata non resolution ceiling magjail apali moni yu mapan patrosang nan Manpower Development Fund. Argument by Mr. Speaker, I mean, segera kupurakan kesembualan kejayaan nutud ton sabul matel tuksong kawit wat. O utung ata tatangkan magjay kamanatar. May kesembual bugi apali ananin local government kay may lalato bugi sola wasarapan patwalaya waran ramen sawas. Ramai Mr. Speaker Pwuhng ay tungal Vice Speaker o utung kejadian kak tawala bronso kamanaman masansal nan sabon manakting governor feed the message kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl niya tumasin ito kamu Vice Speaker. Alam inong gusto ka ba tayo ngayon tama ay tungal Chairman Masani sa kawewe ay tungal sa karamiyo sa tahal iman kapungko kawayan tukong tatok makasaleta anasain lop silmen sama meluluwa ni ketepatuan kala sillo nang kami nakulsong kaabulungan sa kola peningaro sa kulmaw Mr. Speaker nang paragraf kasilo makawayan naman makapulmunikan masayat kala milyoner rar magpatosong ban kami healthcare premium patulang ng general Pwuhng sa wasatatok anang kawawawo elakpak nusang kala silot maturmang kawawawo matul patosong ng Manpower Development Fund o purok lang ng resolution silot patosong sero o patotiyang silot healthcare premium patosong sero ng kapon kamagut patulungan milyoner perak Rusangan kawawakan terus Mr. Speaker ini mungkin sampal kawawakan disitu nagdagat cocokan totokan wipakun pukat ele akayan so sokoro kawawan nilugin sudakan cokro bukat kan kau mesu kau tian totok niya nan mamut and legislature word abso sabul matel totok ngopong so kau tian cok men kawakan niya nan kawitan kabur-burton so kamana-mana kan karatan ani ropuka sa uyawi akateten kak pralang kalian kakelaga kesunet me ia pan kawawa ka sudung sak wagi kayu tamat anasain tawaksang kamar kawawa utala sillo buyo general kotori isang nan resolution silo sang negara po man speaker iman pagi kalong kak Pertama demasan panrawat o patlak isi. Masalah masalah pen kamukit memiyaya ay ban ponase kamukit jalan rejengti masalah pen karos mautung kamukuto masani yay Pwuhng masani show kamukit
Paita Jungitier Masanapan Kamagit Masang Vice Speaker Kradan Tola Poncho Kamanaman and Acting Governor Movik Paytide ni Governor Communication Pab Kilmecha Keo Lebanya Reisak Limau Metoka Kamotan Kosunat Silip Kuwanaisak Lebanya Reisak Limau LT1 Taiban Katian Anu Choose o Taiban Choose Ningil o Iban Pona sa Chief Clerk Senator Abram. Ay. Senator Abis. Ay. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Ay. Senator Edmund. Kutin Taulul. Senator Edward. Amen. Senator Irons. Amen. Senator Schwab. Senator Latorre. Senator Leben. Amen. Senator Liganet. Senator Louis. Huawei. Senator Ludwig. Amen. Senator Miguel. Amen. Senator Ned. Ay. Senator Simon. Hey. Senator Simna. Amen. Senator Simram. Mr. Speaker. Hey. Ang Chansalang Way Legislature Usus Aisak Tuaw A o Pwuhng Ranwood Tay Tola Poncho Kamanaman and Acting Governor na Paytide ni Governor's Communication Pab Kilometer Keo Lebanyar Isak Limau Kalangan Miad Ireban Iretoror Kamu Pro Leader Kalangan jungal kung kupuray bahan kay sabali jungal sikaran wow bahan promi Vice Speaker, honorable members. Speaker bahan Pwuhng yatak kamagit. Ria dan kak sansal bahan kuramail magjail kejangan nanti tahu you ya jail tula pun suka mana-mana karyawan kabina tegapina. Kusunat kay makamanamantan nan irairan ay song session mengayo Senator Edmund Pwuhng Pwuhng o nan record tegil-gilan masih suci excuse ranwat si Pwuhng uyu purwat o yangar kamanata tula pun suka mana-mana kabina kak sansal nan sa mga record pagkamat ibahan Pwuhng siguro puramail hopag jalan kun maldi siyang nan yugpur o sa balpin lagab klokisak. Chancel Kabuitan Floor Leader Masalar Iratoror ay bahan po na sa Kamagit Mamiya kailan Komaldisan ang Uyakpur o sa balpan ng Lakab Klokisak. Koros Mautrong Kamagito Masani Yay Pwuhng Masani So Kamagit Paita Kailpan Komaldisan ang Uyakpur o sa palpen nila Clock Asia kami men patrawan imen kamelele mamain Committee in Finance pan truban Clock Tuaw ni mensyang ang lakap o kamang wiyawi wigitail kamanalar pilyo ni first rating o anane and report to lakap ay men patrawan kalangan ng karos o sa bulmatail wiya kupur erer kalangan ng kupur